Ia whaatana whatu le nei tu la fiafi le sofa manu malo Yesu Kiriso whawhero i atu i le ia foi o sio tanto turo ia po le su foi o sunga i whawhenenga ma whalitua ia misi foi le ia lau tele o sio tanto turo i ona tulanga wharupe ia o ise tasi whai le maua le nei ia wanoa e whawhonga mai ai ia o te whaatal whatu le nei tu la fiafi sofa manu malo Yesu Kiriso whawhero i atu ele manatu male tali tonu ia safa pe ona solonga mnuia o tute fo i mo faiva ave pelvi inga ile tua ia wa o ia lava sa ta ia la tato fo longa mai le tai ao o mai le nei fiafi sa ta pe tanto i na luenga ia mi se fo i o nai fa nau ia o onga ia le o tato toi sanga i mnuia le nei fiafi ia wa ona tato toi ave le nganga o faftai le tua tato por kalame le nei Manai Manava Galuega ia le fo ua o malitaimi o tato por kalame malsia tato fa soa mes fo sina fa malosi mo tato ia moli fo ie fa vela pe le ola fa le nganga la to tu poi pel fia va tu pole le oli le mo fo sina upu fa malosi ma sina upu so soani I manatu fo I malangona ia o tato iai le tato fo longa e peona iai le nei fo I vai tau soifuanga o le sinatu tala le tau ia matu nei Wellington ia o lo fa pe ona sa pa ulava le timu mai lava nafi an po ia nei fo yaso ia sa fiololo ile iai tele se timu ia sa mo na temi na vai iai fo le matu la ia ai o lo so longa manuia ia Wellington nei fatal fatu ia te tau fe lava o le kilope o lo e fa fonga mai ai ia ia le ia sa e mo mai fo I nei le fiafi tu langa fo I o le warning ia mo se tsunami o no afia ai ia u te le lopo o ngā fea tonu e pa uanga ia le warning ia ai talua ia o le o e mo fa lau e tele so stangata lava o lo ia telefoni ia na o se ia awa matou ia le lunga maunga ia I longa ia mo se ngalu ia matou le lunga maunga ia le tua pa wal mea ia whaftai fo I le tau longo ia te la to ngafa manei tiute fo ia e tau tua nā pea mga tātou le tulanga o saunga le mu ia whai o nai tā pena so whaiva ia te rope a whai o I nei New Zealand nai te iai ia te tono tātou uma leo lo a fia I le warning lea ia ele le pe ato e bava ai o le tala lava ia ma le upu foi pe masani ai upu le tunu ia o le a foi nei o le tautai mata pala ia e na te ilo le leitu langa e alu ilo na fai ia po le foi fo ia fai e le tau no winga e fai au fufuanga ia ma e tanga I le tau te ua e salu atu ma lo faiva ia ai alu atu e a fia ai te uf tau ilo alu atu ma le o mai o tsunami ia na fia I le oi ai la fai stato talo le nei fiafi ia tato ato le sina upu fa malos le nei fo itu la fiafi o tato kalame le Manai le Manava Galuega matou vi ia o lo matou tua le to tamale alo male nganga pa ia awa o matou fa ne ina la o fio I taimi uma aso malava lo matou tama wa matou va vai lava I mea o lo tupu le nei foi soifuanga ia malanga ia o le tele Galuega I tonu falfai Galuega ia fa mata e fai ngofie le va vai ia o lo ia tulanga e ono afia I matou ana le se no al fatasi mai o la o fio mis foi la o angelu leo pui matou ia le o matou tonu mu mai ele nei foi vai ngole fiafi mo dia le nganga faftai I lo sanga le mu lo leo na I matou tu ina tu o ao le ia le matou nei por kalame ia po se fa so fo ia le lo fio pa ia talo lava le ia so son mai lo nganga pa ia lo fa u mai lunga ia te matou fa u lo totala fa u mafufonga manatu sili foi lo fa u mai lo fa nau I la to mo le mo le vano e fa longo mai ai lunga o le pena te fa langi ale Global Kingdom TV channel ia talo ia te oi
alu male mana la upu lo matou tama fa malusia o matou loto e ona pe ia te oi ia so uma o lo matou ola tu maulo vi inga e whaavau ono Iesu Keriso lo matou whao on soafo matou tatalo to nei amen nene ia pe yele ne o los fu minute o te nili tu la lima ia fa to fa tal fatu pa fa na fa to ki mai lau telefoni fo le nefe ia le tua na wa sila le tatou tu sfaitau o mes fo le tatou o tu ia o le tana la fo i masani fo i lau sila malau mai moa malau faitau ia mai se fo ia wa pasi so fo i wa e la un so fo ai pe ia fo o por masani ai lau fa longo le po le tu e fo wa le fionga pa ia le tu e o ia ese mo moli mai na fo i la to e la ina ma for ina le fionga pa ia le tu ai lo a fifi mai lava se po tasi e fo i lau fa fonga ia se upu lava le na ia o lo o mai ese o nga mo oe se o nga fo mo au ia ala lava le fionga pa ia le tu o le tatou tusi faitaula lena o le tusi a le ioane nei lona taupe fa ia o lona faiupu lena e suma le fa o le faiupu filifilia lena ia ae atoina lava le tusi ma le tala ato tulaga o le tatou mataupu ona silasila la le faiupu e suma le fa le la o faitauina o se inu i le vai o te avatu ia te ia e lē toe fia inu ia e faavavau o le vai o te avatu ia te ia e avea e te tonu ia te ia o le vai puna e puna i lunga i le ola e faavavau haleluia a tatou autu o le vai ola tele manonoaʻi ia vai o loo faapea ona faasalalau i lea mea ma lenei lalolagi ma so o se mea fai mai o le vai lea te malosi ai o le vai lea ke igu ai loa e ese foi ou galo uma ia tiigā i lou tino ia ua lē iloga le toʻaigā vai o loo fatau solo uma atu foʻi le nonu ia sau le a foʻi lesi vai o le tele o le mau vai ese sa faatau o le hepo life ia le vai fai mai e mau ai le malosi ia tatonu ona e viia le alii ona e mau ai sou malosi foʻi lea ae fia vavaai le tatou pokalame i le vai lea na taumafai Iesu e ofa atu i le tinā po le fafine Samaria luga o le vai e pe ona feiloʻi ai Iesu ia ma le tinā lenei na ua faaulutalaina ai le tatou mataupu o le vai ola o le faiupu lenā na ua tali atu ai Iesu i le tinā ina ua foliga mai ai le tinā e avatu se vai ia Iesu ina ua galala Iesu e tonu e lē toe auiliili le tele vaega o le tala ona ua e silifia le taimi mai ai le amataga i le faiupu momina fai atu ai le ausoo ia Iesu aua tatou te ui Samaria e fai mai ia Iesu e lē ai e ao na ui atu i Samaria a solo mai ai le taimi ua galala Iesu ona umia Iesu sina vai taumafa malōlō i luga o le vaieli o Iakopo ia ae alu atu e loa ma le tinā lenei haleluia tono ona e te silafia lelei le faasologa o le tala ae talu ai o le tatou taimi i taumafai e molimoli mai lava nai vaega tāua ia seʻi o tatou vavaai ia ia ua asina vaega foʻi o le manai o le manava o galuega i lenei tulafiafi i totonu o le feagaiga atu ai tele ia o vaega o loo faapea ona tagi sa ai le toʻatele i le fiainu i le vai o le ola ae pagā lea e tapuni ia le feagaiga atu ai e leʻi oo mai lava Iesu haleluia o le vai lea foʻi na fiainu ai tavita le vai lea nae fai mai i le salamo e fasu ma lua o lona faiupu muamua le atu ai
whapea ona nau o le aila le vaitafi. O lo whapea ona nau o lo nganga ia te oe. Ua fia inu lo nganga i le atua o le atua soifua. Nau ta inga o ta vita e fia inu i le vai o le ola. Hallelujah. Nasa tangi ai ta vita mwhai mai. Whapea ona nau le aila le vaitafi. Whapea nale nau o lo loto ia te oe. Ua fia inu lo nganga i le atua o le atua soifua. Ai foi o lo tau alanga ai Isaia. Yo tau pe 5:5 ano no foi mua fai mai e o to uma. O e fia inu. O mai ai vai. Hallelujah. Na se tau alanga ma se tau balau. Ai lo fatali po fe o ia le vai. O le vai foi lea na fai antu ai le tua ia Jeremia. Tau watu ilo no. Wala tau tu ua au le puna o le vai eli. A ua la tau eli mo i la tau o vai eli. Hallelujah. Na voi fema i Sakaria e suma tolu o ron fai mua. O le vai puna mo angasala. O le aso o iai le vai puna ua suena. Mo le ainga o Tavita. Ma e ono nofo i Jerusalema. Mo le angasala a toa ma mea leanga. Na ua hata mai lava i ngā. Le ngaluenga le na sau Yesu e fai. Ai mai o le aso iai le vai puna ua suena. Mo le ainga o Tavita. Ma e ono nofo i Jerusalema. Mo le angasala a toa ma le leanga. Hallelujah. Pei ona fai atu o le tau mawhai e. Whapupu le tātou tala wa nawa e si le fia le tala i le Samaria, le fafine Samaria, me se fo i le la whelo inga ma Yesu. Au maia le na vai ina ia o le toi sau so o e utu vai. O le tali le na le fafine sa tali atu ai ia Yesu. Ina ua faata to Yesu le vai. Na fai atu Yesu le fine, au mai sina vai se yo winu. Hallelujah. Mai sina vai se yo winu, ai fai mai le tali le fine. Ele ai se ipo e asua ne ai se vai. Hallelujah. Vi ele wa saule fafine Samaria i ufeta le yatu Yesu au manja yata o te inu a wa watu ona so'o i le ai e whaatau ai ni me ai fa mai le fine Samaria yate ia pe whape fea ona e fai mai i se mea inu yate au o le fafine Samaria a oe o le Utaia. A wai le aini mea e fea vea ia a Utaia ma Samaria. Hallelujah. Ia le li, tali atu Yesu ana e loa le mea fo e fua le tua. Ma le ua fai atu ia te oe au mai ia te au o te inu. O wa e ole mai ia te au o na foa ia tu lea ia te oe o le vaiola. Fai mai le fafine ia te ia le li ie le ai sau mea e utu ai ai. E maua lano fo i le vai. E se wad mana ia o le to ai ngā ki ngā vai. E alu ai le ise mea e utu ai ai le vai. O le fesiri ke le ale na. Fa ngā rue ki ngā vai. Na fa na anu la le fine mo le Samaria le nei. Na fa na anu e tia na vai. Ale fai atu Yesu e fa mai le ise me asua e le vai. E pe na fa na.
Hallelujah. Vi ia le tua. I lo ele mana i o si vai ngare mo mori mai. Ta pena ta ua langa ye taimi silingi hai ta ua ele tua se mana onga o Yesu. Ye le taimi silingi hai ta ua Yesu se me lo fina ngalo ye Yesu mo ta ua. Tali ua ye se me ta pena wale. Tali ya ile fina ngalo Yesu. Ye fa ya tu Yesu ave mai le se me ya su ele vai. Ai fa da fa fe na lu tu vai o mo mas pakeke ki ele vai. Hallelujah. Ni ia le ri. Mai sili ea. Te lo e wa. Ke ia u fata tope le oso ese o maka upu le tina. Sili ea na vate sili ea oe ngai le matu tama. O ia kopo na inu le vai le nei. Fe inu ai ana la fu manu matu fe inu mai. Oi la oe la mo mua e kau mafa. Ave metali Yesu ana e loa leo lo fayatu. Se manua e au mai a tau le vai. O le vai de nae te toi fia inu foi. A le vai o te avantu ya te oe. E te le toi fia inu. E ila le si me mana ia na so o mai na. Vave o le pu e le tina ina wa fa longo atu tina ve mai. E te le toi fia inu. Pa wale mea na ule mama ufau tina. Lona winga. E le koe saula le vai e ki vai. Hallelujah. O inana wana ile yoel tina. Viele tua. O inana wana ile yoel tina. Ye taimi e talia ai le tala le lei. Ona o wana e le tala whengai. E leo talia ona o le nau ta ingo le roto e talia. O talia ona o le oni au wala e le tala whengai. O le wala talia i lona mawhau whapea. Ia au ailane i toi sau e utu vai. Hallelujah. Ia olo manatu si tina po sofide sa Maria. Olo manatu i le ngā lala whaali tino. Ai panga lea olo sila lea pia Yesu. I le ngā lala whaale. Whaale nganga o le tina o lo mawhatia ai le tina le nei. O lona ngā lala whaale nganga. Wa nau lava Yesu e te tau. E ono mea maanga whaale tina le nei. Ona vatu ia le vai. Le vai ola lea o lo tau mwhai Yesu e mamoli atu. Pila vauna e whaafonga. I le tala le nā Sakaria, o le aso e iai le vaipuna ua suena mo le ainga o Tavita, ma e ona nofo i Jerusalema, mo le anga sala, a toa ma mea leanga, tala le nā le tusi e Sakaria. Sakaria suma tolo lan fa mo mua na lo ye fe puna. Nau ta inga la Yesu, e anga va antinale nei. Ona vatu iai le vai le ola. Yanga o saisa, yanga o le vai o suena, mo le anga sala, a toa ma mea le anga. E leo toi lilo, ilau faitau malau sila fia, malau whaafonga. Ia nai vai inga fo i o loo iai sitinale nei. Ia o le ai ngō le vave mai o le tala tinafe mai. Au mai le nā vai se iau inu. Foi mai le fafine ia te ia leli ia o mai ia tau le nā vai. Ina ia o le toi fiainu. Ina ia o le toi sau fo i nei e utu vai. Fetala ia tu Yesu ia te ia anu ia oe wala au i lautane. E wā mata ona. Tala noa Yesu i tu langa ia pe ona u tala noa tu ai. E anga vaa ai tina lea ona tau sa ona tau mafa i le vai. Alu oe wala au i lautane. Tua lei o sau al fo mai in sau ai ele sau moe malo lo. Sau moe mama. Hallelujah. Le sau moe a mio tonu a tangata ang sala ina ia mio tonu. Paola ina.
Nela o tau mawhai, Yesu se whaasoa atu le vai lea. Hallelujah. Fitala yatu Yesu aluia oe wala au I lau tane. Ile toe sawa I nei. Tali mai fine o whapea mai reisa o tane. Hallelujah. Tenji anau ili atua ye. E Yesu. Ia nai record ole. Sia fo itina. Mai ele aisa o tane. Vatu Yesu yoe. Sa o le lei oe. Langa le tane le na te luan no no for te minne. Ya ele o se mea o el mea na. Hallelujah. Ia le tua. E te lo e to fo I lau au tilo ngai tua I le mea na wala au ai I lau so o ya Yesu. Yesu awai. O lai lama I le vau tatou Samaria. Aua le anu o I Samaria. Ma Yesu le ia ao na wanu Samaria. Hallelujah. Fe I tau mawhai a Yesu. O lai si la fia I le nganga o Yesu. Bele tu. Nga urona I tua na te si la fia me uma. E iai li tangata ngā lala la ye o. Lela na whailoa I a Yesu maltina. Nga tule ia I Yesu. Kena tātou tala noa I nei fiafi. Hallelujah. Ilo oilo. Ole, nau ta inga o Yesu. Ia whaolaina le tangata na sala. Ole nau ole. Manu lau ti lea ole fio mai o Yesu le lalolani nei. Ole mana ia fo I ole vaenga le na whai e Yesu tina. Mai alu e wala au lau tane. Wa tonu lau upu ele aisa u tane. A wasa iate oe tane to lima. O ia fo I o iate oe iona pone. E le sau tane lea ole mea moni lava. O e fai mai na. O fai mai fine iate ia leli ie. O wilo nei o oe o perfecta. Hallelujah. Lava ni me lilo e sila fia a Yesu. Ole au ngā fo I ole tina o tau tatsa. E kasi rani mea sa o tina le sa I varea. Kasi mea sa o tina o tau tatsa. Ma Yesu ye o tonu lautani. O tonu lautani e le isa utani. Hallelujah. O mātou tamasa tā pua I nei maunga o au tau whai mai. Jerusalem le mea tusai o na tapo ia. Palongo kulol tina wa maka ngavange mai Yesu mai nga merilo. Sui lo man mata o polongkua. O fean veka ke bibilo yai e lo le leia Yesu me la tu. Hallelujah. Palongo tulol tina ai ele so tanga o fa upu le malunga I le vaenga na tala noai. Ile mas so tanga. Nate ia o so fua ile nake ia o so fua le bauma. Ale tala no atu Yesu le wala utani. Ile mas so tanga. Hallelujah. Ele. Elo oi. Yo fo ia le o mo se fa mo u ile. Se pa ke u ile vai lo botu. Ele o tapenale lo mutu al taimile. Hallelujah. Ese langono lo matua ma ole tinale nei na le na we alu I le vai. Langa le tala tu ia ma le tala pe ona sai ili fo iai. Na le tai awa ma le po e tele na ia tangata le vai eli le. E utu le vai. Ya ese fo le taimi fatuna ngai na sia fo I mafine. Mana oe Ile mana oe wa ai mai tangata ia ngaia wala wailo uma tangata nei na yana tupua la felo lo mai ya pangale wa avea lo na ile taimi le ya mataimi wa avea mataimi fa ola ina o ia. Hallelujah.
Me o mātou ta māsa tāpua I le nei maunga. A wau tau whai mai o Yerusalema le mea tusai o na tāpua iai. Petala yatu Yesu ia te ia funai. Tali tonu mai ia te au. E o mai o naso. O te tāpua I le tamā I le ngata I le nei maunga. Po o Yerusalema. O te tāpua I male le iloa. A ua mātou tāpua I male iloa. A wā mai ai utaia le whaolutanga. Ai o mai o naso o nei fo iai. O e tāpua I whamaoni. La tau te tāpua I le tamai le nganga. Male whamaoni. Walo sa ili le tamai e tāpua I whapena ia te. O le tua o le nganga lava ia. O e tāpua ia te ia e te tau na tāpua ia tu I le nganga male whamaoni. Hallelujah. Ia le tua. Whaftai wa tāpena ina fo I le tua e. O awanoa whapea e manatu ale tangata ia wa nao se awanoa. Ai le ai o le taimi wa tāpena ina langa iai le meta o le taimi o le tua. Iai fo taimi matou malanga ia whapea matou te o se matou o le ase me mau te malanga mamau e se ai. Pe mau te o Samoa, pe mau te o Iau Kilangi. E sa o ia mawhauwhaunga ia te awa ia male tulanga o le wala wina o tātou o ave whi au male tātou ngā luenga o tu mai e le tua tātou te whai ei tātou mai tā lai lona whina. A uma o te alua e lo se me mau te malanga iai. O lo ua mawhauwhau e uia o se matou o le ase fuafuanga o lo mātou oi. Ai ave lo mawhauwhau le situ. A o le ale fuafuanga le tu. O le mātou ia na plan whale ainga ia sa mātou malangai, pe mātou te malangai fo. Ai alua lo mawhauwhau o le ase plan le tu. O tāpena mai e le tua se tangata o te alu e whaolainga. O tāpena mai e le tua se tangata o te alu te tala noa iai. I le whaolutanga. A whaila mātou te fōi mai e le I whaolaina se tangata I se mai me mātou te o iai. Pe ia o le aia masea o ngā le mea mātou oai. Hallelujah. Ia o nau whaiantu ia ia le taimi o le tua le tangata. Nau ta inga o le tina, whawhetai ua maua le avanoa, maua le taimi. Mo whetau I le lei o le taimi o le tua. O sawa Yesu e toi whaola le tina. Sawa Yesu e lavea I le tina mai le anga sala. A vatu I le tina le vai o le ola. O le vai le nā e te toi fia inu. Tala noa nā Yesu I le vai o le tino I le ngā lala wha le tino ma le ngā lala wha le nganga. A o le vai o te vatu ia te oe o le ngā lala wha le nganga le o le tina. E whaola ina I oe. E whasa o loto I oe. Leo ngāle nā ale vai o le ola. Hallelujah. Leo ngāle nā ale vai o le ola. E whaola I le tangata. I le ngata e ola I le tino le nei, le lalolangi le nei, ma le soifuanga. Al tala Yesu e ola e o a I le whawau. E a whai e tadia le vai o le ola. Hallelujah. I ia le atua. Whai mai whawhine ia te ia wa owi loa o le maliu mai. O le a maliu mai le Mesia o le ua ingoa ia ke riso. Sa whalongo tina. Wai loa el tina ia tangata ingoa ia Yesu. Hallelujah. Wai loa el tina, sila fia el tina, sa whalongo ia tina. Mai o owi loa. O le amaliu mai le Mesia o le ua ingoa ia ke riso. Ke amaliu mai o ia. E whaailoa mai mea ia te imatou. Ona whetala ia tu leo Yesu ia te ia. O au lava le nei. O le tau tala atu ia te. Hallelujah. Mai le tali a Yesu. O au le nei.
O le mea sili ama whaafitai lo loto ma lau whaitau le nei tusi. I loa le lei el tina e iai le taimi e sawa Yesu. Ia la ua whaafsanga le lei, tala noa le lei, face to face le lei ia Yesu, whai mailo ma Yesu. Ka ngaka kongu waringa i ngai ke whai mai e. Hallelujah. Wa ulava le nei o le tau talatu ia te oe. Ona o mai lea o ona soo, wa ofo. Ina ua tau tala i la ua ma le whawhine, ai lei whapea mai se tas. Pe se mea e te saina. Pe whapea o le ale mea ua tau tala ai mai ia. Ona tuu lea e le whawhine o lana vai. Ai alu atu i le ai. O whai atu i tangata. Ina o maia, ina va ai le tangata wana taua mai. Ia te au mea umalava wa o whaia. Pe le o le ke riso e lea. Ona lato o i lea. I tua le ai. O mai ia te ia. Hallelujah. Ta pena lo. Le alu al tina sa alu ele ta pena lo no mafofau a meo le atapa o ia Yesu sona. I se vai se tau mafa ai Yesu. Ai whawhetai. Lo sa ile Yesu se vai tau mafa po le vai o le tino le nei. Ona ua mamao la na savalinga. Ia ai lea ua tali atu le tina. Au nau tainga o Yesu se o whātai o le ola. A vatu le vai o le ola. Wha ola ai le nganga o le tina. A lea ua tari sapaia ua tala noa sa o lava le tina po le Samaria. Le whawhine Samaria ia Yesu. Hallelujah. Ole so tainga ma le so tanga. Ua tapena ina Yesu. E whaola ina ai le tangata ngasanga. Ko whea lava e te anga iai a whai o nai te sila fia. Te le italia le whaarutanga a Yesu te wiso. A wana ona e loa e peo le loa o tina na tātou whaalongolongo iai. Wa obi loa. Hallelujah. E au ngālu italia o le vai o le ola. E au ngāle vatu o le vai o le ola i le uso i fua e te. O ia lea e tāpena ina o tātou tangata, o tātou nau ma tātou tāpena pena atu i le ola e whapapau. Manatu a ia o le tina. Whawhetai la au mai le nā vai se wino ai e ina awani o te sau o te atu, o te asu vai. Ia ia tei me vai e tātou ia wala e whengofi. Ia teimi tātou te wawai, ia tātou te whalongo loa. Whaolotanga e whengo fia e whaolotanga. Ai te rua whawsanga i lo masinga kama i mea whawhita uli tono whaolotanga. Ia nei whapea lea o ia. Sore ka whaimenga i fo i e whaolotanga. Lea i e iai a fo i. Vaenga i lui tau ai tā ua o tangata whatutu. Au tā iai le tā sāwaringa. Au ngalo ta inu le vai o le whaolutanga. Anga na ole si fo i le vai nga lea na toa sai fo i le tua i lona nuu o Israelu. Whai mai wau tau tu ua o le puna o le vai o le ola. Hallelujah. Mai ua lātou tu ua o le puna o le vai ola. A ua lātou eli mo i lātou. O lātou na wawai. Hallelujah. Mai le tala Yesu ina ua ke vale au so'o ma ke ia le moto tangata ai tau keva koe pekedu na kulo le Yesu ko ke fio ese ko mai le tala i wha peteru leli ie o e a mato o ia te o e upo e o lai tapena ina o tātou tangata. E uia e whaingo fia le sāwaringa, e uia ina peye
E mole tu langa o le savalinga o lo tatou iai. Ai o le ola o le vai lea I tonu ia te tatou. Le vai lea whaamaluina o tatou manatu, whaamaluina o tatou langona. Na te au maia le ono sai, na te au maia le file mu, na te whapalepalea o tatou roto I taimi. E lutia ai, ma taimi e whaingata ai. Nau ta inga leo Yesu, whai mai o le vai lea, a whai e talia le vai. E ola, e o ai le whapapau. Leo ngā leo le vai o le ola. Ave ta ua e le ola e whapapau. Ma le ola le tino, e ola e oti le tino. Pala le tino. Ai, o le ola I le vai o le ola. O mai nā te momoli o tā ngana I le ola e whapapau. No inga au ngā tele le talia I tā ua o le vai o le ola. Whaftai, ua maua le taimi o sinei tina. Whafsa ngai ai ma Yesu a o lutia lana whai ngā malanga. A whiso ua ina o ia I tuina nau o le tino. Ai ua tā pae le nei tina au maia le nā vai si o ringa. Matai leo le nau ta inga uma leo I tātou le nei a fiafi. Le Manai o le Manava o Galuega. Le vai e whaamalu ai o tātou mawhawhau. Na te au maia le loto tele, na te toe whawhangu no tā whatuatua, o le vai na te toe whaalau tele lo tā ono sai. Hallelujah. Leo ngā leo le vai o le ola. A whai e iei tonu ia te ita ua le vai o le ola. Nei e te lelo nao ngā I no tā ola whaale ngā. Nang o le vai lea na te whaamaluina o tā nganga, na te whaamaluina o tā mafufa. Nang o leo ngā o le vai leo le tino lo iei le taimi le nei. Leo ngā lea, te au maia le malu tutono le tino tangata. Hallelujah. O whape nā uma fo ia le ngai luenga le vai o le ola I tutono ia te taua. Na te au maia le file mu ia te taua. I taimi e luka ai le wholaunga, I taimi e whaingata ai me tutupu le soifuanga. Ma le ngaluenga le atua, ma tūlanga o le nei a soifuanga o lo tātou iai. Ai a iai le vai o le ola. Mai o outou uma o e ti ngai. O mai ia tea. Abe fua le vai. Hallelujah, hallelujah. O outou uma o e fia inu. O mai I le vai. Le ave fua e le whataui. Hallelujah. Ia ona ufa iantu I le amatanga ma tatala ina o tātou mata upua lewa na ngā lala tāwita. Le fia inu le vai lea. Hallelujah. Ia le wamu ia I tātou le tātou taimi. Tātou ai le manu o. Hallelujah. Ia le tua. Sa vali le mo tātou le nei fo tu la fiafi. Nona ta inga sa vali. Wani fita, wani fingata, fita ia I moe. Na fai wa tau matu tulo tau la whalengana. Toi wa aile vai o le ola. Eu a vea fa fita udi ma me tutupu. Ma wala e tateo ese mai ai le vai o le ola o ina haere ala I ona mua ta ua I le wa matu tu ai le langa whalenganga ona aisa o le aise fisota inga o le aise fisota inga ma Yesu Keriso o ia o le vai o le ola I a whapea e te o ala ngona e tutupu awa toi talo sanga ia Yesu so sori mai I lau savalinga o iloa e le whaingofie. Na au noma oe. Le mawhai o nā toe maua e au piso tanga. I ia le atua. Ia le upulea mo I tātou le nea fiafi. Le vai o le ola o Yesu Keriso o ia lama o le vai o le ola. O ia na tālo sanga ai le tina ia Yesu au mai le nā vai. Na ua whape atu ia Yesu. Wai le au na mai le tualo na tali le lalolani na ia fa sala le lalolani ia fa ola ina le lalolani ya te ale la wa tau le vai ngale
whaolaina le tina angasala ma le tina sa iaitu ina nau na ola ai ina ua ofa to ia Iesu le vai e inu ai a o se inu le vai o te avatu ia te ia e le to e fia inu ia e whavavau a le vai o te avatu ia te ia e avea i totonu ia te ia o le vai puna e puna i lunga i le ola e whavavau o mai le fufine le li i o mai a le nā vai Hallelujah. Ia tatou sa vali le nani ne fiafi. Tau ina ianga le leile tua o afo i ani fofuanga o ani lava singa o whengai ma oile ne fiafi. Ia talo i le li na i whapea ona le pelo na file mua ta ina i tatou. O uma i tatou le sauritonga le ne fiafi. Ia tatou te au ona i le li. Ia ole anga le atu le tua ia te uto uma mo le wanoa e whafonga mai ene ne fiafi. Ia sa maua foi whamatalanga sa whaalongolongo si o tina i sa moa i visi o Porkalami. Ia vea ia le nea wanoa o te momori atua ia lo whaanga i si o tina ia fitu. Sa moa ia whai e isi teimi te toi whafonga mai ai le Porkalami. Ia o te alofa tele lava mo e si o tina talo i le atua ia i pela na whamalo longa i lunga ia te oe. La pena ina fo ele tu ste mi tatu te feilo ia. Ai fafitai lau te talo. Ia fafitai o lo mo ai pe matou, ia le soifua lau le lei. Wa foi fena ia i mga luenga matute. Ia te talo ia mo pelo soifua. Ia talo pel fa malo longa le ia te oe. Ia ve foi le dei va no taua. Mo le toi fo ia lo fa angam fa manianga i nei tama. Tina ma tu o lo fa ona tapu ai foi tonu mo tamalawa ya faftai ile tu o lo mo foi o tonu fa malo longa lo fatele la foi mo matua falengana mo foi ya me yava oka no se foi tu ya no fo na ta foi leo matua malo lo man malo sunga ya fele ma le foi tu foi ya felila foi tia fele ya faftai tele la vai lo talo ai lau tu talo lo fa pe ona sao mauli e pe fuanga i le aso ma le aso moli toi fo lo fa ngal tato Porkalami le Manai o Manava venga ia o se uso ona le sunga te tai ya ulale na fotoa fa tai le tu le fa malo longa ia to le uso ia le ri o mau pe o ele malo loina ia wale fe ngai fo yo tute mo faiva ia o yo matu ainga da tolo fa fonga mai fo ile nei tula ia terini so to fine ia mai se fo io marita taulolo ia ole sunga fo missionary ia lise ia tai fo mo talo sunga missionary o telefone mo fo ile fa malo longa le tu ia to fine ia lo faanga fo mo sunga fa tonu lo sunga Mike Preta si fo si fa tua fa tele mo le nei fo ia no lo mato mo e o na to fo ya wale mo ino savali ma fe au ato mo mawina le aso mo le aso mo fo le nganga fa tai sponsors la to uma lava lo fa pe ona lang lo moina ia le Porkalami le Global Kingdom TV channel ia mo moli le nganga fa tai se leni me uma lo o tonga patia mo to fo ia le pongi sale langi i lo to nganga fo ai ia talo ile tua ia famanuia ni pisinisi o ainga me uma ia i manuia o le tua i lunga ia te auto ia o nisina o fa peona mau mai ne fiafi ia o lo fa peona fa fo mai ia ne le mo atu lo swafa ia ai talo ia famanuia le tua ia te auto uma ia o tatu Porkalami le ne fiafi ia o Manai o Manava venga ia fa tele fa fo mai ia ile tua lo no vinga ia la tatu talo e fai u tatu Porkalami fa tele tama ia la o fio fa tele lava o fa wina le fa so fo le ne fiafi ia se upulava e fa malo si ai pe matou talo lava ia te oe
Ia lo ngana sosoani te whamamla matili. Inga loto lawa fionga pa ia i o mātou mafofau. Ina ia whapeona tāpena ina i pēa la mātou sāwalinga ia wala o fio mo finangalo. Kuma watu ia te oele vi inga tamā. Nei maso malawa i o ai whaavavau ono Yesu Keriso lo mātou whaola. Mene. Ia whamanu ia tele le atua le nea fiafi. Soifua ma ia manuia. Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi alo ngo su ala ulu. Pul fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri. Ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe su valu. Ia sa yeisa no malanga tua i sa la elu. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Ia tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia po no le tua. Ia ele se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi ia le mi le le lua afe lo lima lo fa pena na ia fa moe le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga pa ia se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le mongo olive ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Keriso
I le lalolangi nei, mai o le a fio mai o ia ma tū vai o na au, le maunga olive, e whawhia ngai ma le maru fo i lea. Samoa, a e fia I loa tiri nei lava a mea matango fia na whaia le atua na tutupu mai o le atutupu foi. Ia, loa noa le leile tātou te malanga atu ai. Ia, Israelu, awane ingalo ia te oe whamnianga le atua, ia o lo ta tia I o tā lima, ia o tā ua lavalo ia I fuafuanga whafsotai, purenga le tātou Global Kingdom TV, ia mapuki e loso o vanoa, awane ingalo o se fia nga telefo ilo nei tangata, o na ele tasi se saito lo whapena, o na tala no mantus pa ia o tausanga umalawa e aloi malanga, lo whailoa mai ele au la tau o le whapena, archaeologist, o na maua le vaenga, o le man life, fia ile nganga, ma mi sia ile nupa ia. Samoa, ta pena le lua afe lua lima, o ina te leo polo toe tūl maunga olive, ia e fio mai lo mai Yesu, o sanga, ia whangia le tua, whamanuia fuafuanga ma plan, mai le nei taimi se ia o atu le wha moe, ona o Yesu, God bless you. Whaftai. Hello, Talofa Lava, Pulavinaca, and Shalom. My name is Deborah 𝗗𝗓𝗦𝗖𝗟𝗒𝗡, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip, and go receive your portion. God bless. Ya, salom, Talofa Lava, kua paanga kato Global TV, so se tōnera lang, ia ole o sia Paulo Poutoa, futi pali ile le ngoa, ia ole lua fesulfa na o malanga Israel, ia e se tau o ole atua, ia o se mesa famanina, ia ole te la mea le lei uma, ai o se o le mango filua ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia e awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fe mai tala mai au ta o lo so te o le tu fa o lo talo le tu ai Manai ia fo o te soli foi au le tua sa femalanga I lungu ia te tento ne mau e finis fa monanga ia fia mai tala mai au sa fo Yesu Keriso. Amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way.
in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the word, when you read the word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu paia malu Samoa ia olo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga lua afis fuluvalu ia o tausanga le na tatala ile li isa manoa te malanga atua Israelu ia o se fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina wahalu ma vaai matula ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava ole na o vaai ai le vaitafe o Yortana. Ia ole vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia ole sa faatino ai la matou baptisonga. To tele matou 50 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wava noa le lea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le ava noa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, Amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei ava noa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe, pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafio te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wava noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.